Окей, баарыңыздарга дагы бир жолу кутман кеч достор. Бул Окутуулдун жума сайын өтүлө турган Talking клубу. Кошулгандар болсо кош келдиңиздер. Чейин кошулгандар болсо welcome back. My name is Munarjan. Менин атым Munarjan. Муна деп чакырсаңыздар болот. I teach English. Окутуулдун мугалимдеринин бири болом. Жума сайын ушул онлайн клубтарды жүргүзүп турам. Келиңиздер анда элдин баары кошулуп аткан учурда биз сабакты акырындап баштай берели. Бүгүн сиздер менен Dream концерт, Кыялдагы концертти сүйүктүү ырчыларыбыз жөнүндө дагы сүйлөшөбүз. Кайсы концерттерге барып көрдүңүздөр эле, кандай концерттерге баргыңыздар келет эле, ошого байланыштуу англис тилинде жаңы сөздөрдү үйрөнүп, бир эки сүйлөмдүү болсо да англис тилин айтканга, практикалаганга аракет кылабыз. Биздин сабактарда негизи аралаш деңгээлдер отура берет, ошон үчүн англис тилин начар эле деп тартыныштын кереги жок. Бизде бардыгысы мындай аябай ынтымактуу студенттер келет дайыма, бири-бирин колдоп укканга даяр. Анан биздин сабактардагы баардык деңгээлдерден ыңгайлуу болуп түзүлөт. Баарына пайдалуу бир нерсе алып кетсе болот десек болот. So, our lessons are comfortable for everyone. We can also speak Kyrgyz and translate all together. So today we're going to talk about Dream concert. Which artist's concert would like to visit in the future, or we've already been to some concerts. Maybe we will discuss it and learn some new vocabulary around this topic. So, very nice to see everybody. Баарыңыздарды көргөнүмө кубанычтамын да. Сабакты азыртан баштай берели. Негизи сабактын башында биз бири-бирден аттарыбызды айтып, өзүбүз жөнүндө бир аз айтып таанышабыз. Анда баштай берели. So, I already introduced myself. Өзүмдү тааныштырдым. Менин атым Муна. Келиңиздер сиздер менен сүйлөшүп баштайлы. So, Айдар, I think I remember you from our previous lessons. Мурдагы сабактардан эсимде бар, сиз кудайым. Буга чейин келип көрдүңүз беле? Can you tell about yourself a little bit? Айдар? Okay, all right. Сүйлөгөнгө мүмкүнчүлүк жок болсо угуп деле кете берсеңиз болот. I mean, it's a bit dangerous to be distracted, so take care. Okay, бул жакта Бекбердиева Арукия бар экен. Арукия, good evening, hello. Hello. How are you, Арукия? How was your day today? Кандайсыз, күнүңүз кандай өттү? I am really fine. My day. Okay. How about you? I'm fine, thank you very much. My day was also pretty much productive. I tried to work. We're preparing new lessons for you. Сиздерге жаңы сабактарды даярдап атабыз. Pre-intermediate 2 деңгээлинин ичиндеги презентацияларын жасап атканбыз. So, I would say it was a pretty much productive day. Thank you so much, Aruki, for asking. All right, I also see Bakıt, Elzada, Kayırma, Goha, Musa. Who is able to speak? Bakıt, Elzada, Kayırma, Goha, Musa. Сүйлөгөн мүмкүнчүлүк бар болсо микрофонду жандырыңыздар, таанышабыз, сүйлөшөлү. Элзада, I can see. Hello, good evening. Hello everyone. I Hi. am Elzada. I am glad to participate in this lesson. I participate sometimes because I'm busy. Of course, yeah. Good luck. Okay. Thank you, Elzada. Elzada, how was your day today? Was it a busy day as well? Did you go to work, or maybe you didn't go to work, you stayed at home? What did you do today? I went to Thon to make okay. passport for my children, and whole day I sit in line, right? In the key. I see. I was nervous. I was hungry. Okay. The evening I came home. Okay, I see. Well, that was a very stressful and long day for you, right, today? I know in Swan, waiting in line, it takes a lot of time. A lot of people out there, it's noisy, and I can imagine it can be very stressful. Did you finish the passports, or are you gonna go tomorrow again? Yes, I сдала это. Как будет? You gave in the documents. Give in. Берүү, тапшыруу деген түшүндүрөт. You gave in the documents, right?
citizen documents, and they should to make phone me on Monday. Okay. They should call you on Monday. Okay, and passports are gonna be ready. Passports понедельник даяр болот, eh? So passports are gonna be ready on Monday? Нет, понедельник звонить этебиз деди да. Если все окей, Oh, okay. тогда They will give you a call on Monday to prove that everything is fine, right? Okay, I see. Well, we hope that your passports are gonna be ready faster. Батыраак даяр болот деп ишенебиз. It takes a lot of time to prepare documents, honestly. Көп убакыт алат, eh? Okay, Elizabeth, thank you. Nice. One more time, I hope my guys are nice to meet you. I also remember you. Siz да эсимде экенсиз, үнүңүздөн таанып калдым. Okay, thank you. Now let's keep meeting and talking to other students too. Башкалар менен дагы сүйлөшөлү бир аз. I see Ruslan from our previous lessons. Oh, I see Musa. Your mic is on. Hello. What's your name? Hello, good evening. My name is Milana. I'm learning Milana, English in okay. this moment, and I'm here first time. Oh, okay, Milana, welcome to our talking club. Milana, these talking clubs are free, and we do them every week on Wednesday at 7 p.m. Kyrgyz time. So feel free to join every time and to practice. Сабактар жума сайын шаршемби саат 7-те өтүлөт, дайыма кошулуп практикаласаңыз болот. Milana, what do you do? Do you go to school? Do you go to college? Or do you work? What do you do? I am abiturient. Oh, okay. I'm a graduate. Okay. Битирүүчүмүн. School graduate. Okay. In September, I will start You'll start university. Yeah. Yes. Wow. I will Are you start in excited? Manas University. Oh, good job. Congratulations. Congratulations, Milana. Are you excited for university to begin? Okay, good style. Are you excited? Yes, very. Yeah? Okay. Good job, Milana. Congratulations on entering Manas University. It's a very good university. What profession did you choose, Milana? Okay, thank you. На филологию поступила. Oh, Кыргыз тилине. very good. Kyrgyz language philology. Okay, or you can just say Kyrgyz linguistics. That's also fine. A very nice profession. Good job, Azamatis. And you're also learning English, right, for yourself? Yes. That's a very good choice. And I think your English is already nice. You can speak and you can understand. That's perfect. Okay, Milana, welcome to our talking club. I hope you'll join regularly and we'll see you often in our lessons. Okay, I see. Usually Ruslan is busy. Ruslan көбүнчөсүн бошобойт. Калган колдонуучулардан сүйлөйм дегендер болсо. О, Бакыттын микрофону жандырылып экен. Бакыт, good evening. Hello. Sorry, Wait. this is my husband phone. My name is Jazgul. I am Nice to meet you, language teacher at university. Okay. Very nice, Jazgul. Oh, yeah. Okay, nice to meet you, Jazgul. I'm sorry, I got a little confused because there is a picture of your husband and the name is also Bakıt. I thought it was a man. But anyway, welcome to our lesson, Jazgul. Hoş geldiniz сабакка. Very good. And you teach Kyrgyz and you also learn English. Bakıt, вот Milana сиздин келечектеги кесиптешиңиз болот экен да. Кыргыз филологиясына тапшырыптыр Миланадагы. Yes. Okay, she's a future colleague. Very nice. Good job. Welcome to our lesson, Jazgul. Hoş geldiniz. Да, башкалар микрофонун жандырбай эле, сүйлөөгө ыңгайсыз окшойт. Ошон үчүн ыңгайлуу болсо, анда микрофон жандырып сүйлөй берсеңиздер болот. Биз болсо саатты баштайлы. Мен болсо өзү негизи концерттерди аябай жакшы көрөм. Музыка окуганды дагы аябай жакшы көрөм. I love listening to music very much. Ооба? Мен өзүмдүн эмем менен катталайын дегем да, телефону менен кандай кылып катталсам болот сизге? Азыр эме кылсаңыз болот, эмнеде? Жолдошуңуздун телефонунан каналдын ссылкасын аласыз. Профилде азыр мына телефондон көрсөтүп карап жатканчы. Көрүнөт бекен, көрүнбөйт бекен. Биздин Okutool'дун каналына киресиз азыр жолдошуңуздун шилтемеси эмеси боюнча,
могу каналды бассаңыз, каналдын жогору жагында аталышы турат го. Ошол жерди бассаңыз эле, ал жерден шилтемеси чыгат. Поделиться ссылкой деп турат да өзү. Ошону басып туруп кое берип анан өзүңүзгө жөнөтүп алыңыз ссылканы. Өзүңүздүн телеграмыңыздан эле мага кошулуп каласыз. Бүттү, анан кийин прямой эфирге кирип алып өзүңүз. Аха, чоң рахмат. Кечиресиздер, мен сизге телефонго секирип кетпедимби деп чыгып кеттим. I'm very sorry. For a second I switched two devices and that's why I lost you. I'm sorry. Көрүнүп атамбы? Болуп атамбы? Yes. Okay, perfect. So this is how you can join жазгыл. Жолдошуңуздун телефонунан шилтемени жөнөтүңүз дагы бер жактан кирсеңиз болот. Же шилтеме жөнөтүлбөй атса, Инстаграмга барып туруп ошол жактан кирсеңиз болот. Стористе как раз эме турат, Телеграм каналга шилтеме турат. Ошол жактан кирсеңиз болот. Бирок азыр жолдошуңуздун телефонунан деле отура берсеңиз болот. Эмеден мүмкүнчүлүк болсо. Окей. Окей, сабакты баштай берели да. Рахмат Жазгүл. Кеттик анда. Биз сабакты баштайбыз. Мен буга чейин айткандай, I love listening to music very much. Мен музыка укканды аябай жакшы көрөм. Көп бурчуларды дагы сүйүп угам. Ошон үчүн бүгүн концерттер темасын да тандадым. Сиздер менен сүйлөшкүм келди. Сабакты мурдагы сабактагыдай кылып оюн менен баштагым келди. Азыр экранда сиздер чаташкан тамгаларды көрөсүздөр. Бул бир сөздүн ичиндеги эле чаташып калган тамгалар. Ошол сөздү тааш керек болот. Ошон үчүн мүмкүнчүлүк бар болсо микрофонду жандырып даяр туруңуздар. Бияктан байкашымча 16 колдонуучу болдук. Менден башка дагы 15 киши отурат экен. Бардык жаңы кошулгандарга салам. Даниэль сизди көрүп атам. Жаза турат дейт, Абдуллах, Гоха. Hello. I'm fine. Thank you so much, Daniel. How about you? How are you? I'm over the moon, thanks. Over the moon. Very nice. Okay, very good job. I also see Kayma, Goha, Ayimjan, Abdullah, everybody else who just joined us. I see also Net, Muhtarbekova, Jumagul. Баарыңыздарга салам, жаңы кошулган болсоңуздар. Биз сабакты баштап, бир аз таанышып, оюнду баштагандабыз. Мен менен тааныш эмес болсоңуздар, менин атым Буна. Азыр сиздер менен оюн ойнойбуз. Экранда чаташкан тамгаларды көрөсүздөр, бир сөздүн ичинде адашып калган ошол сөздү таап табарыңыздар менен микрофонду жандырып айта калыш керек болот, okay? So we're gonna play a game right now. You'll see mixed words of a word or mixed letters of a word and you have to guess what word is it. As soon as you guess, you have to turn on your microphone and say it. Who guesses first, of course, wins. Мен азыр экранды минтип алмаштырганым үчүн кимдин биринчи айтып атканын көрбөй калыш мүмкүн. Ошон үчүн микрофонду жандырып эле айта салыңыздар. Let's go if you are ready. Okay. What word do you think it is? Кандай? Singer. Yes. Okay. Киши тапты, азаматсыздар. Бул singer. Singer деген sing, ырдоо, singer, ырчы. Жакшы. Экинчи сөзгө даяр болсоңуздар, кеттик. 1, 2, 3. Artist. Artist. Okay, very nice. Artist. Англис тилинде artist деген сөз художник же жалпы эле чыгармачыл адамдарды айтабыз, арт деп чыгармачылык дегенди айтат да, жалаң жазуучулар, сүрөтчүлөр, ырчы бийчи баарын айтат. Ошон менен алектенген адамдын баарын биз жазуучу деп артист деп коет экенбиз. Okay, if you are ready, next word. Let's go. Performance. Ким тапты биринчи? Performance. Very nice. Арыки азаматсыз. Бул performance деген сөз. Performance түшүндүрүп бере аласызбы? What word is it? Performance номер деп мен кыргызча так которулушун тапкан жокмун, ошон үчүн. Let's try to explain. Түшүндүрүп көрүңүз. Performance is when you are on the stage and when you are singing, maybe when you are acting something, like in general. Бир нерсени аткаруу. Very nice. Good job. So this is something you show on the screen, right? Yes. Not on the screen, but on the stage. I'm sorry. I got distracted because people were texting me. Okay, thank you so much, Arike, for explaining. Түшүндүргөнүңүзгө рахмат. Аябай баттаттыңыз. Кечиресиздер, могул жерде эки тамга орун алмашып калыптыр. Performance болуш керек, Performance болуп калыптыр. Okay, next word, кийинки сөз.
musician. Musician. Арке баттап койдуңуз башкалардан да. Окей. Musician деген сөз бизде тапсаңыз мындай эле түшүнүп жетсеңиздер деле болот. Музыкант деп музыкалык аспаптарда ойногон адамды көбүнчөсүн musician деп айтабыз. Okay. Next, and I think this is the last word. Кийинки жана акыркы сөз болуш керек эле ошол оюнда. Melody, right? Азаматсыздар. Бүгүн кыздар тилде тыңыраак экен, баттан айтып таап коюп атышат. Биринчи, экинчи сөздө эле эркек кишилердин уктум окшойт, Олон, melody деген олон экен. Байкаганыңыздардай концерт темасына байланыштуу сөздөр болду. Билем, арасында жаңы сөздөр болсо, өзүңүздөргө скриншот кылып жазып алсаңыздар болот. Мен оюмча, булар кеңи сөздөр, барыңыздар эле билсеңиздер керек. Кеттик анда. Концерттер темасында сүйлөшүп баштайлы. Менин биринчи суроом сиздерге, do you listen to music? Who is your favorite artist right now? Деген суроо болмокчу. Келиңиздер ушул суроону окуп, которуп, сразу жооп берип салсак, анда жаза турат деген колдонуучусу микрофон жандырылуу керек. Let's start from you. Can you please introduce yourself? What's your full name? Do you understand? Yes, I listen to music. Okay. My favorite. Who is your favorite? My favorite artist, Mirbek Atabekov. Oh, very nice. Okay, this is mine too. I also love him. Okay, can I know your full name? Jaza. Your full name is, should I call you Jaza? Is it okay? Jazgul. Hey, Jazgul. All right. Oh, we have two Jazguls today. Yes. Okay, well, Jazgul, nice to meet you. Now, do you have any other artists than Mirbek Atabekov? Mirbek Atabekov'tan başka? Maybe some old, maybe world pop stars, world like popular in the world pop stars like from America, maybe from Europe. Russian Russian artists. Okay, who? Valeria. Oh, Valeria, yes. I love her old songs like Chasiki and Samalot, you know. Sometimes when I go to karaoke, I hear her songs. Good choice, Jazgul. Thank you so much, Azamatsız. Jazgul, кийинкилерге өтөлүктөн мурун бизде ар кандай деңгээлдегилер отуруп да бул жакта, ошон үчүн келиңиз суроону кыргыз тилине которуп көрөлү. Баарына ыңгайлуу болгондой болуп. Let's go. Sen do you listen to sen музыка угасыңбы? Туура. Who is your favorite artist right now? Азыр сенин favorite деген жакшы көргөн жакшы көргөн музыкантың ким? Жакшы, Азаматсыз. Рахмат, Жазгул, чоң рахмат. Кеттик анда башкалардын дагы сүйүктүү ырчыларын уга берели. Айси Өмүрзак has joined us. Milana, let's go. Okay. Do you listen to music and who's your favorite artist currently? Let's go. Yes, I listen to music too, and I especially listen Kyrgyz music. My favorite artist name is Gulnur Satılganova. I very like. Very nice. Me too. I also love her very much. And I like Adele's songs. Okay. For example, I like Set the Fire, this song. Set fire to the rain. Very nice song. Very dramatic. I also love Adele songs. What about Gulnur Satılganova? What's your favorite song of hers? I like all songs, especially Atman. I like it. Oh, okay. Very dramatic, very sad song, right? All right. Okay. Well, Milana, have you seen Muzlab? On YouTube, there is a show called Muzlab KG. There are, new artists who just win the show. They sing with popular artists. YouTube'da bir Muzlab деген шоу башталып туруп, мүмкүн башкалар да көргөн чыгат. Ошол жерден бир жаңы эле чыгып аткан бир шоуду жеңип, анан таанымал ырчылар менен ырдайт экен да. Ошол жерде Мирбек Атабеков менен Эржан деген ырчыны, билбейм, Гүлнур Сатылганованын жанагы Пылгырасың, неге мынчалык деген ырдарлыгы ошону кайра ырдап чыгыптыр да. So they made a remake of the song, Мирбек Атабеков and one new young singer. Бир жаш жаңы ырчы менен ырдап чыгыптыр. So if you like Gulnur Satılganova's song, you can go find and listen to it. It's a very good remake. Аябай сонун remake болуптур. Okay, thank you, Milana. Good job. For your advice.
Very nice choice. Yeah, well, you're welcome. This is my favorite topic. Бүгін аябай көп сөйлеймін. Маған да жағат бұл тема. Аябай. Okay. Now, Elizada, let's go. Do you listen to music? No, I don't listen to music. No? Well, Oh, okay. my favorite artist is Gulcigit Satubekov. Oh, Чыныбек Gülcük Satıryakov кызы. and? М, Who Tınıbek kızı? это, Гүлназ Чыныбек кызы. Gülnaz Жол Çınıbek сызған kızı. ана. Okay, yes. Very nice Ал choice. Gülcük Satıryakov is a very nice choice too. I like his voice. You know him, ne? His voice is really nice. Okay, Elizada, thank you. But you said you don't listen to music. Why is that? You don't like it? I like listen to music, but I have no time to listen. When I Okay. the time I listen more important. Like podcasts, online books, right? Yes. I see. All right. Well, Elizada, good job. You spent your time wisely, right? Okay. Thank you for your answer. Very nice. Good job. Now let's listen to Daniel. Daniel, good evening. Yeah, good Hi, evening, who's your everyone. favorite artist? The question to music, who is your favorite artist right now? Well, actually, to be honest, I used to be listening music a lot of years ago. Exactly, my favorite artist singers are Omar and Ilyas Abdulzakov. Like this, we grow rising up with listening their music, and it is how to say it's like this. It's your youth, right? Жаштыгыңыз. I see. Okay. Well, Daniel, good job. If they say I'm just listeners music, but I don't know their songs, and I'm just followers, I'm just supporters, I'm just listeners. You're just a listener. Okay, I see. All right. Okay. Well, about Ilyas Abdulzakov, I also agree. Their songs are very nice. Right now, they don't have hit songs, right? They don't have popular songs. I think they just write songs for someone else. Ilyas Abdulzakov башкаларга үржүзөт болуш керек эле азыр, Okay. Даниил, used to конструкциясын колдондуңуз сиз, Мен мурда окучумун, азыр көп укпай калдым дегениңиз окшойт. Ошондо used to'дан кийин бир эле этишти коесуз. Мисалы, бул жерде listen деген угуу деген этиш болот го. А сизде used to be, анан кийин listen экөө тең болуп кетти да. Used to'дан кийин бир эле этиш коюлуш керек. Эмне кылчумун, бирок азыр кылбай калдым деген. Ошондо I used to listen to music many years ago, but now I don't listen деп айтканга, Ошол жагын мүмкүн мындай кээде болот, сөздөр аралашып кетип эле ката кетирип коюшуңуз мүмкүн. But next time you can just take it into account. Thank you, Daniel. Thank you for your answer. I'm glad that we all listen to Kyrgyz artists, actually. 5-чи жооп берип атат, баардыгы кыргыз артисттерин атат. Сонун деп ойлойм. Okay, thank you, Daniel. Now, who else wants to share? Дагы ким бөлүшкүсү келет? Микрофонду жандыра бериңиздер. Hello, good afternoon. Нурзана, let's go. Good Hello, evening. good afternoon. Good evening. Мен сиз менен кошо good afternoon деп атам го. Okay, Nurзана, how are you? How was your day? I'm okay. What about you? Also? We're fine, thank you. I made dinner and I started the lesson, so this day was pretty nice, thank you. Nurzana, let's listen. I used to listen music when I was a teenager, but I don't listen now. Oh, okay. Why is that? You don't have enough time, or Yes, it is one reason. one reason? One reason, yes. Second, I heard that in our religion it is not good. Yeah, that's why maybe. Yeah, it's not When I allowed, heard right? the first time, I only listen podcasts maybe about my interesting theme, and I maybe listen some religious. other subjects.
Okay, all right. I don't have any free time to listen musicals. Okay. But back when you were listening to music, can you name some favorite artists that you used to listen to? Yes. Gulcigit Satbek. He was Okay. popular when 5 or Yeah, 6 he was years very old. popular. Yeah, he was. He also had a lot of sad songs about breakup. Баягы жүрөгү жараланып бир подряд кайгылууларды жазып салды эле го. I think that period he was the most popular. Okay. Thank you, Nurzada, for your answer. Very good. Рахмат жоогуңузга, азаматсыз. Так, бул жакта дагы жооп берелектерден мен эстей албай калып атам. Ким жооп бердигинен азыр жөн эле аттарыңыздардан тапшыра берейин, Бияқта Руслан. Okay, let's go, Руслан. We haven't talked yet, right? Сүйлөшүлүк эле. Сурайт элек болчумун сизден. Руслан? Руслан бош эмес болушойт, And the last деген колдонуучу микрофонуңузду ачыпсыз. What's your name? How can I refer to you? Hello, everybody. My name is Clara. Hello. Oi, Clara. Hello. Hello. My favorite the artist is Nurlan Nakib because he is very popular. Yes, he's very popular. He is songs. His songs are. Songs are important. His songs are important, interesting, and pleasant. Pleasant деген жагымдуу. Okay. Okay. What's your favorite Nurlan Nasib song? Nurlan Nasib'in en sүйүктөрү кайсы сиз үчүн? Şükür kıl. Ata. It is song very Ата? His жүрөгүм ата дегендер беле? Yes, okay. Трогательный да мына жүрөккө тиет деп айткан сөз бар. Touching десеңиз болот. Touching да кармайт, тиешет дегендей. It's a very touching song. Have you been to Nurlan Nasib's? Okay. All right. Good job. Thank you. Well, Clara, welcome to our lesson. I guess it's our first time meeting each other. It's your first time, right? Okay. First lesson. All right. Well, Clara, welcome to our lesson. We have these lessons every week on Wednesday at 7 p.m. Биз жума сайын кечки 7-де ушинтип жолугушуп турабыз. Ар бир сабак сайын ар кандай кишилер кошулуп берет. We have different levels of English. Ар түрдүү мындай деңгээлдерде эле отура берет. Жөн эле биздин максатыбыз келип англисче бир аз сүйлөшүп, коорашып чыгып кетейик. Ошол. Welcome. I'm glad to see you. Okay. I see. Бүгүн аябай көп киши кошулдук, 18 колдонуучу экен азыр сабакта. Okay. I see Jasmina, Бекиева, Айпери, Эрлан, Акылжан. Teacher. Hello, Erlan. Hello. Hello, teacher. Hello. You don't call me teacher. Teacher деп эле кой мен. Муна десең болот. Hello, Муна дей бер. Erlan, so do you listen to music? Is your favorite artist right now? Азыркы сүйүктүүчүң барбы? Музыкагасыңбы? Yes. I listen to music. My favorite artist is. My favorite artist is listen to. My favorite artist менин сүйүктүүчүм бул деп туруп бирөөнүн атын айтыш керек. You gotta name someone. My favorite artist is, for example, I don't know, Bakr. My favorite artist is Nurlan Nasib. Yes. Oh, okay. We have 2 Nurlan Nasib fans today. Бүгүн Nurlan Nasib'in 2 фанаты бар экен. Бизде Клара менен Эрлан. Мен деле фанат деп эсептесеңиздер болот. I also like his songs. Бар экен. Okay, Эрлан, good job, азаматсыз.
Yaxshi, rahmat. Now, I see Kayırma, Akılcan, Aypiri. Who wants to speak? Söylöөгө мүмкүнчүлүк барбы, ким сөйлөгүсү келет? Aypiri, oh, I see. Hello. Hello, Mona. How are you? How are you, Aypiri? I'm fine. Thank you so much. How was your day? Very good. Not bad. Okay. Not bad? All right. I'm glad to hear that. So, do you listen to music? Aypiri? No, I don't listen to music, but I like old artists. Old artists songs very touching. Touching songs. Touching, very, yes. Touching songs. Who, for example, Rıfai Abdülkadirov. Yes. Oh, No, okay. but these centers artists are not bad. Не деп коет эми анча They're not bad. мындай эме Okay. маанилүүлөр жок да. Okay. So, their songs are shallow, the things, but they поверхностный деген, үйүстүртө деген да, мындай терең эмес дегендей. Shallow деген сөз бар, shallow дейтин деле. Shallow. Okay. At some point, I agree with you. Бир жагынан кээде кошулам сизге. So, all songs are about love, and they are all not like it's straightforward. It's сүйдүм эле. Most of them are straightforward. Беткеле айтып салат да, илгеркидей кылып жашырып бурдабайт, Жанан илгерки ырларды уксаң мындай жүрөккө жетет го, мындай бир башкача. Okay. Agree. So, who is your favorite artist? Rıfai Abdülkadirov, maybe someone else? Жанагы ат башыдан чыккан бир бар го, Керим Тураповду? жок, шыдан башталган ким эле, Шермат. Билбейт. Башка бирөөнүн эсинде барбы? Does someone remember? So, Maybe I also don't remember, maybe. Гүлнур Сатылганова is Гүлнур мурдакы Сатылганова. чынарыгына кичине кирип калып болуш керек. Some, a little bit of an old school singer. 80-ci жылдардан beri. Okay. There is also Алтынай Нарбаева, Динара Акулова, bir нерсе Çelikçieva деген бар эле го, атын унутуп калдым. Токтогүлбү Çelikçieva. Their voices are very nice. I know these singers because my parents used to listen to them, and I like some of their songs. Алардын кээ бирлерин аябай жакшы көрөм. Very nice, good job. Thank you, Aypiri, for your answer. Well, there has to be someone who loves old songs. Дайыма ушу белгиси болот, эски ырларды эле жакшы көргөн, Okay. Good job. Рахмат. Oh, I see Net. Net's microphone is open. Net анан Муктарбекова деген эки колдонуучуна ачык экен, бирок Net биринчи күйгүзгөн да. Net, саламатсызбы? Hello. Өчүрбөңүз. Hello. So, what's your full name, Net? Should we call you Nate? My name is Atay. Atay? Oh, nice to meet you, Atay. What do you do? Wait a second, Atay. Let's get to know you. I live in village. That's why I work now, and you're working. It's okay. My favorite artist is Jah Khalib because I listening this year. He's very good talented artist. Talent to the sense, but he's very talented. He's very talented. All right. That's why What's your favorite Jah Khalib song, Atay? What's your favorite Jah Khalib song? Кайсысын жакшы көрөсүз? What is your favorite Jah Khalib song? My favorite Jah Khalib's song is Колыбельная. Oh, Колыбельная. Okay, very romantic song, right? Yes. I'm sorry, okay, all right. Could you sing us on one of them a little bit? Are you sure? But don't you know about the Jah Khalib song? They're very popular.
Atai, can you sing a bit so he could recognize? Biraz эме кылып напев ырдап бере аласызбы? Даниэль сурап атат. Унутпай калдым. Дали колыбельная, кыз айтып отур. Daniel is asking you to sing a little bit. Biraz ырдап берчи дейт ошол колыбельнядан. No. I'm Okay. sorry. Well, Daniel, you can Google that, okay? Сизде Google'дан карап алсаңыз деле болот, колыбельная. So it's a very nice romantic song, popular song. Well, about Jack Garlic, I don't know. As a person, as a man, I don't really like him, but some of his songs are very nice. I like Layla, I like Medina, very nice songs. Yes. Okay, Atai, thank you. Good job. Good luck to talking club. Thank you very much. Well, Atai, you can stay and listen to us. Калыптары угу көрсеңиз болот, эгер сүйлөгөнгө ыңгайсыз болуп атса. Okay. Or join next time. Кийинки жолу дагы сабактарга кошулуңуз. Maybe it's gonna be you'll have a free time to join. Okay, we will wait for you. Thank you so much, Atai. Азаматсыз. Күтөбүз да. Okay. Рахмат, Атай бүттү. Мухтарбекова кезекте болчу. Мухтарбекова, what was your name once again? Атыңызды билем, унутуп калдым окшойт. My name is Durdana. Okay, Durdana. Hello, good evening. Thank you. I listen to music. If I answer the question, I would like to go to a Jax concert. My favorite artist is Jax. Of course. Okay, mine too. I agree. What's your favorite Jax song? My favorite Jax song is Taranchum, The Stupera, Tatukukna, and so on. Okay, my favorite Jax song is Batalyonuta. A very, very nice and romantic song. He's very talented. Okay, thank you so much. Thank you so much, Durdana. It's a very nice choice. Жакшы тандоо экен. Okay, башка дагы сүйүктүү ырчы менен бөлүшөм дегендер барбы? Сүйлөө электерден бизде Кайырма, Акылжан, анан Жасмина калган экен. Башкалардын баарынан сурап чечтик окшойт, Эгер сүйлөйүн десеңиздер, азыр микрофонду жандырып тааныштырып баштасаңыздар болот, болбосо кийинки суроого акырын жала берели, Азыр сүйлөйт элем деп, азыр чечсеңиздер. Yes, of course, Daniel. You forgot about what? I forgot about sad one, and I think, in my opinion, I also used to listen in. I think she's number one of Central Asia singers of women, and she's from Uzbekistan. She name is Shahzoda. I think she has very polite voice and melody and beautiful voice. Okay, well, I agree. I like Shahzoda's song very much, but okay, keep going. And about around exactly 4 Asian singers, I'm just listening to be force my listening skills, like this lyrics and like this. That's a very good life hack, by the way, Daniel. About foreign artists, right? You listen to them because you want to improve your English, right? Башкаларга дагы кеңеш кылып recommendation кылсаңыз болот. It's a very nice life hack, actually, to listen to English songs to make your pronunciation better, listening skills better, and it also really helps with the pronunciation if you repeat after themselves and try to sing. Алардын артынан кайталап ырдаган аракет кылсаңыз, произношением да жакшыраак болот. Shadowing skills, you can. Yeah, shadowing. I agree. Okay, Daniel, who's your favorite foreign singer then? Who do you listen to improve your English? Кимдерлердин каласы англис тилин жакшы түшүндү? To improve my English skills, I think all of the music that one of, how to say, on YouTube I listen, and if it will be helps my improve my pronunciation. Any English song, so you don't care about the artist, right? Any English song. Okay, all right, okay. Well, that's okay too.
Okay, you don't have a favorite artist. Okay. That's actually how I learned English too. Мен да англис тилин ушинтип үйрөнгөм. I used to listen to Miley Cyrus songs and Beyonce songs. I'm not saying that I'm their fan, but all in all, they have like super popular pop songs. Аябай таанымал попурлар көп. Ошон үчүн ошолордун ырларын угуп үйрөнчүмүн англис тилде. Okay. Daniel, good job. Keep going. It's really helpful. Ушинтип эле улантырсаңыз аябай чоң жардам тийгизет ачыгында. All right. Yeah. Now, let's move on to the next question. Then I think since Daniel, you started already talking, let's discuss concerts. Have you been to a concert? And please, can you translate this question into Kurdish too? Okay. Have you been to a concert? Sen bu вакытка чейин концертке катышкансыңбы? Азаматсыз. Жооп берерсеңиз ботунда сразу. I never ever have been on concert because I don't know if would be chance opportunity, maybe I go to concert because I'm very jealous about my time spending any like this concert, but I appreciate listening to music. Okay, so you wouldn't waste your time for a concert, but if you have a free opportunity to go, you would go. Yeah, exactly. Okay, very nice. All right, Daniel, good job. Келиңиз анда if конструкциясын бир карап көрөлү сиз менен. If менен биринчи анан экинчи шартты сүйлөм менен айтсаңыз болот да. Эгер мүмкүнчүлүк болсо, анда бармакмын деп, мындай элестетилген учурчак боюнча, элестетилген чакта айтып атасыз. Эгер мүмкүнчүлүк болсо, анда бармакмын деп. Англис тилинде айтып айтышчу, сиз эме кылсаңыз болот. Биринчи бөлүгүндө if there would be a chance, жок кой туруңуз. If there is a chance, then I would go десеңиз болот. Биринчисинде if there is a chance, then I would go to a concert деп айтсаңыз болот. Жакшы. Билбирден келинде грамматиканы колдонуп баштайбыз, азырматсыз. Дагы бир аз практика кылсаңыз, жаттап калып калат эсиңизде. Okay. Let's imagine you won a ticket to a concert and you can choose any artist that you'd like to. Whose concert would you go? Бекер билет утуп алдыңыз. Кимдин концертине барат элеңиз ошол бекер билет? Definitely. Any artist. Yeah, definitely I go to concert Sultan Sadraliyev. I appreciate Sultan Sadraliyev. all of the music, and his music, I think, very important and of life, of heart. His music means a lot to you, right? Siz үчүн көп мааниси бар аны булардын. Okay. All right. I think I would also go for Sultan Sadraliyev's concert because I know a lot of his songs. Анын көп ырларын билем мен дагы. I wouldn't say that I'm a big fan. Фанатмын деп айта албайм, көп укпайм. Бирок көп ырларын билем баары. Ошон үчүн, yeah, that's a good choice. And I think maybe Sultan Sadraliyev's music's not very most popular, but there is a lot of, how to say, meaningful text to help our life and change our life. And do you remember 5 years ago, we had like this disease, COVID-19, yeah? And that moment, Adam Kerek, I was very appreciated and I like. You admired the song. Yes, I agree. His song is very, very, how I can say, it's very useful at the same time and healing. It's very supportive, touching and healing. Yeah, I agree. He has a lot of meaningful songs. Yeah, good job, Daniel. Thank you so much. Рахмат жоңузга. So, why have I asked this question? This year, surprisingly, there were a lot of concerts. A lot of artists, they had their anniversaries on the stage. Сахнада 20 жылдык, анан 10 жылдык деп белгилеп атышты. So there was the one Nasib's concert, even in regions, and then there was Atabekov's concert, all May holidays, and then there was also Sultan Sadraliyev's concert. So maybe among you, сиздердин араңыздарда баргандар бар чыгар. There's someone who went to their concerts. Мен
Нурлан мен Атабектин концертине туш келип калдым. Бирок Султан Садыралиевдикине жетишпей калдым. What about you? Араңыздарда баргандар барбы? Oh, I see Aruki. Aruki's microphone is on. No, right? Okay. Well, Aruki, it's fine. If you had a chance, whose concert would you go to? Бар көрдүңүз беле концертке буга чейин? Okay, actually, like, I cannot say that I have been to a real concert, but I had a chance to attend an event where Mirbek Atabekov and Atay Ömürzakov, Performed. Wow. Live. You know the song? Ali, Иса Өмүркулов. That was Isa Ömürkulov. Ali, yes. Atay Ömürzakov is a dancer, right? Or he also performed? No, I was like, Isa Ömürkulov. Okay, it's okay. And I like his songs too. Great, you know, live singing. We were also singing with Mirbek Atabekov. He's a really great singer. He's very talented. And he's got this when he performs like guluk and bilep, oynop. Okay, so it's really like that. Yes, I have seen him perform on Alato Square. I mean, the old Central Square, Stara Plощадь, when it was a Nowruz celebration. You remember this year in spring? I went there and I've seen all our popular stars. Bek Barbiyev, Mirbek Atabekov, Isa Ömürkulov, and I was really happy. Gorol Paylay Singom. That was my first time seeing Bek Barbiyev perform. Okay. I wish I was there. Now I am on maternity leave. You are on maternity leave. Yes, and we don't live in Bishkek, and that's why I cannot attend this kind of concert events. But when I was a teenager, I had a dream, like to attend, K-pop concert. Okay, of course. BTS, Blackpink, I know EXO also. When I was a teenager, it was very popular. Who's your favorite K-pop band? BTS. BTS? Okay. Yes, I really wanted to attend the concert, but no chance. Okay. Do you consider yourself an ARMY, Aruke? Yes, of course. I am a big fan of them. Wow, that's very surprising. Yes. Once one Korean group, not that very popular, they had a concert in Almaty. In Almaty, yes. My knowledge is super low about Korean K-pop bands. I know only super popular ones like Blackpink and BTS only. But that group is not that popular. Okay, all right. But I wanted to attend, but had no money. Oh, that's so sad. But also their concerts are so expensive. I found out that BTS is planning a tour next year. Кийинки жылы тур гастроль ойлонуштуруп атканбы, кандай пландап атыптыр. And it costs $10,000. Билет жанагы ошол жака учуп барып жашаганың менен кошо бир жуманын ичинде $10,000 кетет экен. I was like, oh my gosh, you should be so rich to go to BTS concert. Yeah, I'm telling you, it's easier to buy an apartment in Bishkek than going to BTS concert. But some people do it because it's a big dream and maybe it worth it, right? Кээде может аны того стоит, демдей. Өкүнүчтүү кеткенге иши кылып. Okay. Well, Aruke, thank you. It was very surprising to know that you are an ARMY. Сизди ARMY экен деп ойлоп турмун. Башка колдонуучуларга for your information, ARMY деп жанагы BTS деген Корей группаларынын фанатын айтат. Группасынын, точнее, BTS-нын. Ошон үчүн биякта да армийлер болсо, you can discuss Aruke and practice English. Aruke менен жазышсаңыздар болот. Yes, actually, okay. Thank you, Aruke. Like a translator, English translator, more profession. I see. Yeah. Your English is really nice, Aruke. It's really pleasant to talk to you. You're very fluent. Thank you. Okay. It is because I listen to English music
very lot, a lot of, how would you say? That's very nice. I'm telling you, it's a very nice life hack to learn English. Some people learn English only on music, like watching TikTok videos, and also English music, and it's very helpful. I like that. Okay, Naruke, thank you for your answer. Good job. Thank you. It was really nice to talk to you. Yeah, for me too. Okay, Daniel'den Naruke'den сұрадық. Дағы Нурзада, let's go. Кимдин концертине барат элеңиз, же бардыңыз беле буга чейин? Нурзада? Okay, yes, I see. It's okay, let's go. Кимдин концертине бардыңыз беле, барасызбы? I would like to go to maybe. Do you know Meher Zain? He sings. Of course, I know. For the rest of my life, yes. I'll be with you. Of course, I know only one of his songs. He has a lot of songs about Prophet, also about our religion. Maybe he Nashid, yeah, Nashid. I don't know what is Nashid, but I know that his songs are religious. Like, let's say halal songs. Yes, I would like to go his concert. Okay, very nice. Well, that's a valid choice. He's also a very popular artist around the world. Listen his songs. Yeah, and his voice is also very pretty. The erkek кишиге карата ичке үндүү да, so that's a very nice voice, айламдай. Башкалардан айырмаланып тура турган үн. Okay. Thank you, Нурзада. Рахмат. Андан башка жок, кыргызчаларынан мүмкүн. He sings in English, that's why I like. It is a good practice for us, maybe. Of course, yeah. I know only his English songs, but what's his nationality? Is he Arab? Yes. Or maybe Arab. He's Arab. Arabic. Maybe Arab. I don't know exactly. Some other Arabic nationality. Okay, all right, okay. Well, me too. I don't really know about him anything, but I know that he's a very popular singer. He's Arab, right? Oh, Arukis. I'm saying, okay, I see. Okay, well, my Hussein is a very good choice. Who else do we have in here? Durdana, let's go. Durdana, whose concert you'd like to visit someday? I remember you said Jax, but is there someone else you'd like to visit? Maybe like some, I don't know, worldwide popular pop stars. Дүние жүзүнө таанымал pop stарлардан бар чыгар, тандооңуз мүмкүн. Durdana? Okay, I think Durdana is busy. Clara, let's listen to you. Алло, вот, мен кээде ушинтип микрофон куйдум. Милана, okay. Let's go, of course. I would like to go Gülnur Satılgan's concert and Dimash Kudaibergen. And I would like to go to Aytish concerts, you know. Of course, I love Aytish so much. Me too. I'm very like. Okay. And so that's all. That's all. That's a very nice choice. Well, do you remember Dimash Kudaibergen just came to Istanbul, I think, last week, right? Yes. Did you have an opportunity to see? No? No, only online. Oh, I'm so sad. Only online. I'm so sorry for you. I mean, I think it was his first time coming to Kyrgyzstan, right? Birinci жолу келдеш керек, eh? Yes, maybe I don't know. Okay. Yeah, he's very handsome. I don't really know his songs, but I know that he's very handsome, and that's why people like him. And he looks like a Korean idol. The Korean idollarына окшошпайбы? He uses makeup and he uses this kind of hairstyle and dances, and I was like, okay. I see why people like him. And about Aytish, a huge respect for you to wanting to go there. Мен дагы Айтышка барган, Айтышты мурда кичке кезимден бери көрчүмүн. Көп барган эмесмин, бирок быйыл жазында биринчи жолу барып көргөм. So I will try to go there more often. Сиз да барсаңыз аябай сонун болот. That's very nice.
Okay, Milana, thank you. Is there someone else who wants to share? Эльзада. Эльзада, кимдин концертине барганды каалай келеңиз? I would like to go to Rihanna's concert. Rihanna. Oh, yes, I agree with you. Oh my God, she's such a queen. Very nice songs. I like your songs. And she is very beautiful and popular woman. Yes. Have you seen it today? She gave birth to her third child. Üçüncü balasını doğurup durup. She posted it on Instagram. Instagram sürüp çıktı koyup. She just gave birth. Üçüncüsünü doğurup. So maybe like in a year she's gonna give concerts. Balası çok uygundu. When she was pregnant, she sang song. And she performed. Yes, she was performing. She performed in, American Super Bowl. Жыл сайын жана американский футболдун ачылышында Super Bowl концертин болот го. Ошол жерден she was performing while pregnant. Yeah. Well, she's an amazing woman. Ой, вообще жесткая женщина. Okay. Very nice choices, Ada. Thank you. Yeah, Rihanna is a really good choice. Yeah, she's like worldwide popular R&B queen. Okay, дагы башка Руслан бар экен бул жакта, Акылжан, предприниматель деген колдонуучу турат, Акбар, KB, анан корей жазуулары бар колдонуучу дагы бар экен. Would you like to share? Бөлүшкүңүздөр келеби? Оюңуздар менен. Дагы ким жооп берелек? Жооп берелек болсоңуздар микрофон жандырып айтып бериңиздер, мен кээде унутуп калышым мүмкүн атыңыздардан сурап атып. Окей. Алло, угуп атабыз, айтып бериңиз. Микрофон өчүп күйүп, интернет жакшы болбой атат окшойт, Алло. Okay. All right. Сөйлөгөн мүмкүнчүлүгүңүз барбы? Алло? Радиодогудай отабызга биздин телефон. Okay, very nice. Let's go. I would like to go to a Jack's concert. And Nurlan Nasib's concert. And Nurlan Nasib's concert. Okay. Well, Nurlan Nasib is very talented. I would also love to go. It would be really nice if we meet someday in one concert. Bir gün uшу концерттердин бирөөсүндө жолугуп калсак, сол кызык болот. Кыргызстанда концерттер аз болот го. Ошол жерден. Okay, thank you so much. Рахмат жоңузга. Okay. Айдар сабактын башында бир кошулуп, анан кайра кошулган экен, бирок Айдар машина айдап кетип бартам деген, ошон үчүн let's not disturb him. Okay. Башкалар унчукпаганына караганда жооп берүүгө мүмкүнчүлүк жок окшойт. As you see here, these artists are my favorite artists that I would like to visit their concerts. Булардын концертине баргым келген артисттердин тизмеси. I love their songs very much, and one of my biggest dreams is to visit either Sam Smith's concert or Billie Eilish's concert. Like дүйнөдө таанымалчылардан тыш жактагы foreign stars, and these are our local stars whose concert I'd like to meet. Тегиле такыр бара албай койдум Кыргызстанда туруп эле. Okay, and I had our last question for today. Бүгүнкү суроом бар болчу. Аябай кызык суроо, көп убакыт алат деп ойлоп атам. Мен бул суроону сиздерге үй тапшырма катары берейин. Азыр сиздер жоопту даярдап туруп, бизге Telegram каналга комментарийге жазып коюңуздар. Комментарийге жазыш үчүн Telegram каналда акыркы жана Talking Club'га чакыруу посту бар го. Азыр ошону көрсөтөм. Ошол посттун астында комментарий калтыруу деген мүмкүнчүлүк бар. Ошол жерге жоңуздар жазсаңыздар болот. Мисалы, могул жерде whose concert would you like to go деген эменин астына комментарий калтырсаңыздар болот. Okay. So my question is, менин суроом, which artist is your guilty pleasure? Is there someone you canceled but still listen to? Biraz татаалыраак суроо болгон үчүн азыр кыргызча отурганга аракет кылайын. Кайсы артистти сиздер уяласыздар, бирок уга бересиздер? Мындай көп деле жактырбайсыздар адам катары, бирок ырларын уга бересиздер да, экен ырлары сонун. Is there someone you canceled but still listen to? Бирөөнү cancel кылып туруп, жокко чыгарып, дагы деле угуп аткан ырчыларыңыздар барбы? Мисалы, Бек Барби
баягы акыркы немеде бир жаш кыз менен сүйлөшүп аткан ушактар интернетте тарап кеткен. Азыр деле чындык окшойт деп айтып атышат. Анан көп адамдар ошондон кийин баягы бекбарбиевке ичи сууп калды да, муздапчы. Грумер болгондугу үчүн, анан кээ бир ырлары мындай эки мааниси бар ырлары бар го кызгытай. Ошон үчүн дагы менин оюмча, менин жеке оюмда аны cancel кылып койгон да. Көп деле уккум келбейт, концерттерине мисалы акча төлөп барбайт болчумун. Бирок кээ бир ырларын аябай жакшы көрөм, мисалы Делбирим сыяктуу. So Бекбарбиев at some point is my guilty pleasure too. Менин кээ бир тааныштарым да бар, Бекбарбиевдин жаш кезиндеги ырларын аябай жакшы көрөт. Анан азыркы кылган иши боюнча мүмкүн адам катары жактырбашы мүмкүн, бирок концерттерине бара берет да. Же Максим Галкин менен Пугачева мисалы азыр Орусияда согушту колдобогон үчүн, Орусияны колдобогон үчүн көчүп кетишкен. Бирок Максим Галкин болсо өзү еврей болгондуктан Израилди колдойт дегенди да укканбыз. Ошон үчүн көп адамдар буга чейин алардын чыгармачылыгын жакшы көрүп жүрүп азыр cancel кылып, бирок баары бир ырларын укканды жакшы көрөт да. Same goes to Мирбек Атабеков, for example. Баягы мас болуп чыккан стористерин көргөн чыгарсыздар да, мен болуп кеттим. Ошондон кийин дагы мисалы мага мындай ичимде кызыктай ойлор калып калган да. So these artists that you see on the slide are my guilty pleasures. Мисалы Григорий Лев, Атабеков, Бекбарбиевдин ырлары мен үчүн pleasure да. Уялып, бирок уга берем ырларын because songs are really nice. So if there's someone who you canceled but still listen to, you can share now. Сиздерге ушундай ырчылар бар болсо, азыр бөлүшсөңүздөр болот. Же жок болсо, ойлонуп туруп жооңуздарды ошо комментарийдин астына жазсаңыздар посттун астына. What do you think? Is there someone who you feel like this? Ушинтип ойлонгон бирөөлөр барбы сиздер үчүн? Арке, Нурзада, Эльзада. Excuse me. Oh, Daniel, let's go. Of course. Of course, Daniel, we're listening to you. Hello? What? Hello, what? Daniel, что? Excuse me, деп баштап анан Okay, Nurzada, let's listen to you. Сизден кийин анда Daniel коштот. Who are they the last near? Last picture. It's Grigoriy Lепс with his girlfriend. Or his wife already. Grigoriy Lепс бар го жанагы. Самый лучший день деп сонун дейт го, үн аябайсын. Ошол эмеден 21 22 жаштагы кыз менен сүйлөшүп аткандыгы белгилүү болуп, анан официалдуу түрдө жүрүп атат да ошол кыз менен. Үйлөнүштүбү, ушундай бир нерсеси бар иши кылып. Same goes like Бекбарбиев менен Григорий Лепс окшош экөө бири-бирине күрөңдерлер дерес. Okay, Daniel, are you ready? Дайырсызбы? Алло. Yeah. Okay. I have no idea about like this guilty pleasures artists, but I have one idea, and this is about in general humans like this kind of certain human beings. If you do 5 good jobs, good things, if you sing 5 good songs, and suddenly you did one bad thing, and for reason this bad things, a lot of people hate your career, your job, your songs, and I think it is a little wrong type of our choice, because we have to appreciate their efforts, their songs, and this is kind of personal кемчилик кандай болот? Insecurity. Personal. Yeah, we can say insecurity or maybe disadvantage, mistake. Ата disadvantage. Well, so Daniel, you're suggesting. So you're suggesting to divide their art from
from their personality, right? So you are suggesting to see them as separate people that can make mistakes and also different type of singers. They бөлүп караңыз деп атасыз ошондо. Ырлардын өзүнчө, анан адам катары ката кетире алат ошонун өзүнчө деп. I don't know about Big Parvi. Yeah, I cannot say anything exactly, because his like songs are also weird. As a person, I think he's also interesting, and some of every his songs human are also being interesting. make mistake, but it's Yeah, their everybody mistake. makes mistakes. Okay. But then here, I have another argument for you. Sizge bir argumentim var. Yes, people make mistakes, but when you are a person who has an influence over millions of people, sen өзүңдүн баягы ордуңда түшүнүшүң керек да. Адам катары жөнөкөй адам катары ооба ката кетиресиң, бирок артынан ошол катанын жоопкерчилигин тартканга да даяр болуш керек. Мисалы, Мирбек Атабековдун инстаграмында миллиондогон кишилер катталуу, анан миллиондогон кишилер жөн эле боттор эмес, анырларын укпай койгон адамдар эмес. We all love we will sometimes trust in things that he does. Кээ бир адамдар, мисалы, миллиондун бардыгы болбосо, арасынан бир 50 миң, 10 миңдей жашыраак муундагы адамдар анын кылган иштерине эме кылат, кызыгат, мындай рол модель катары көрөт. And at this point, you have to feel responsibility for the things that you do. If you do something wrong, you say sorry or you find another solution to cover it. Анын артынан бир чечим табылат да. Мисалы, кээ бир жасаган каталарын коомчулукка зарарын алып келиши мүмкүн. So at this point, I think, yes, people can make mistakes, but they should also take the responsibility for the mistakes they do. Бек Парбиевдин учурундагыдай болсо, алардын өздөрүнүн иши, эчтеке кыла албайбыз демекпиз. Бирок кээде мындай так экранга чыгып алып, мындай кылгыла, андай кылгыла деп айтканда дагы жоопкерчилик тартыш керек деп ойлойм да. It's also of course personal. Ар бир адамдын өзүнүн таңдоосу, cancel кылабы, кылбайбы. Бирок жалпы ушуга көз карашыңыздар кандай? That's what we're finding out. Okay, thank you, Daniel. That's a very valid point of view. Алдагы аябай жакшы точка зрения. Okay. Дагы башка кошумчалай тургандар болсо, кошумчаласаңыздар болот. Биздин болсо сабагыбыз 9 болуп аягына келейин деп калды. Ойлоруңуздар болсо, азыр бөлүшсөңүздөр болот, болбосо сабакты жыйынтыктап кийинки шаршемби жолугабыз. Аркия? It's a pleasure. I said that I listen to like Hollywood songs a lot. Yes. Like very popular Hollywood artists. But there are some kind of theories that they support Masons. Well, yeah. Hollywood is so messed up. It's very confused, and some of them with the devil. I don't know how it works, but their songs are really good. You cannot say no to yourself, right? You want to listen to them. Every time I listen to them, I feel very guilty as a Muslim, Yeah, I agree. Especially when it comes to, for example, Beyonce's songs or Michael Jackson. Yes, also. I mean, some people actually say that Michael Jackson was a pedophile. You remember? Like, people were complaining about him, and after his death, that there were some theories, maybe not theories, but also facts already, that Michael Jackson would abuse little kids. So it's very hard to listen to his songs right now, normally. Азыркы принциптер менен, eh? Yes. Okay. And also, I think that's it. Well, comparing with Hollywood artists, Kyrgyz artists are like Angel, I think. Angels, yeah, they haven't done anything wrong. Even if they do, they hide it. Жасаса дагы аябай жакшы жашырат биздикилер. Эрге айтпайт. Okay, yeah. You have a point. Yeah, I agree. Рахмат. Бизде негизи скандал болгондо чын эле аз экен, ырчылар менен аябай жакшы жашырат. Жашырып билдирбей жүрүшөт. Okay, thank you. Байкасам башкаларда жооп деле жок окшойт. Ойлоруңуздар болсо, эми пайда болсо жазып койсоңуздар деле болот. Мен дагы окуйм. Нары комментарийлерден да талкууласак болот. Thank you very much. Анда сабакты жыйынтыктайлы бүтүрөлүм. Daniel. I'm sorry. My internet was filed because
And therefore, what did you say about argument? My argument was that yes, every people can make mistakes, but when a person is a very popular uh, pop star, for example, or influential person who has like millions of people in their social media, right? They have to take responsibility for the actions they have done. For example, they made a mistake and a lot of people are discussing it, and that means they have to say sorry afterwards or explain their actions. Мисалы, Атабековдукундай миллиондогон аудиториясы бар адамдар ката кетирет, бирок ката кетиргенден кийин артынан же кечирим сурап, же кандайдыр бир пост жазап, жасаган ишине жоопкерчилик алыш керек. Же жанагындай ызы чуу кыла турган скандалдын астында бир аз ойлонуп, ой, мен деген миллиондогон адамдар угат да деп бир аз if they take responsibility, I think it's a very good thing to consider. Ойлонушса деле болот. Of course, let them be, жасай берсин. Yeah. That's also personal to like them, to dislike them. Yeah, you're right. They have What to I'm saying is that pattern for young a bit more generation. responsible. Ооба, Like he's doing анткени бизге окшош чоңураак адамдар болсо биз аларды каталарынан айырмалап көрө алабыз. Улардын өзүнчө угуп, аны адам катары өзүнчө бөлө беребиз. But there are a lot of teenagers or young generation who follows them, and for example, if he has million followers, among them maybe 10,000 or 5,000 young people, they're gonna take his words seriously. Анын сөздөрүн мындай серьезно кабыл алып, ушундай экен да, Мирбек Атабеков өзү айтып атса, анда точно ошондой болушу мүмкүн деп ойлошу мүмкүн да. So that's why sometimes making mistakes is unforgivable, I think, for super influential people. That's was the argument. Everybody has a point of view, and that's okay. Yeah, you're right, because there have a lot of millions audience, and Yes. I'd say, yeah, you're right. They have to put their young generation with their doing jobs. Yeah, they have to take responsibility for their actions sometimes. Yeah. Thank you so much, Rahmat Daniel. That was my last question. Бул биз сабактын акыркы суроосу болду. Кийинки сабагыбыз кийинки шаршемби болот, кечки 7-де, кадимкидей. Ошол сабакта жолугушканча, анда азыр записти өчүрүп, азыстан чыга берели. Суроолоруңуздар болсо, сурасаңыздар болот. Thank you for joining.